لیستیکوان فیلم جبو آزادیه فرماندار جیاگر اکورولاوی دلیست روبار شروان سالوگرا شهادت آوی بو رولا جیاگر لیست پشتر دمکن ده اوجیو که جیاگر تبلینا و ارتشا شهیدا بو امه وید ببیر بینن باجار روبار شروان انگو جیهان سور وان جهیل هوای و یک جهین هری سال کردستانیه آرمانجه که او هسته که روبار جهه هری سال و بچیا یه ولاتی وی آنی بو هری ما هری گرم و چول آولاتی وی روبار شروان ده سالین 2014 و 15 ده جبو تبلی برخودانا لدیجی ایریشا دایشه ببه هاتبو کوبانه لکوبانه دشهر لدیجی دایشه ده جیگرتو بو حتی که کمینا فیلم روجاوا او ناس کرجی لگلک دورین روجاوا و باکور سوریه لدیجی دایش شر کری بو و چند جراجی به سویکی بریندار ببو. ده سال 2017 ده دما آماده کاری فیلم برخودانا سوری جبو آزادیه ده کمینا فیلم روجاوا ویناست که و هند دیتنا یکمین ده در هنر فیلم ارسین چلیک دی بیجه من ده هندور خود گوت آها اوه ایکو چیا گربلیزه اوه روباره که قد تجربه هوی لیستیکوانی تونایه جبو جانداینا رولا چیاگر هنک بفکار بجی ده انجام ده بلایقی جبنوی کاری دردکه و روباره که لکوبانه لدیش دایش شر کر لپیش کامرا بو چیاگر و برخودانا دیروکیا سوری جنوبه و جاند روبار شروان پشتی فیلم قدیه وکی شورشگره کی چنتی خواهوید پشتا خواه و بری خدا باشوری کردستانه داگیرکریه ترک ایریش بری بو سر قادن آزاد و روبار شروان وکی نفرکی آزادیه تویناف شری خوی داوی بو. tam jî salvegera şehadeta fermandar Beritan de Rubar Şervan jî tevlî artêşa şehîdan bû. Ruhêwiyê azad gihîşt şehîd Beritan, Çiyager, Agît, Kemal û Xeyriyan. Bi navê cîhan hat jiyanê lê pişt re bû Rubar, bû Çiyager û bû yek ji sembolê xweşikî û azadiyê. Dorpê cêbek nû derkeve. Ji her kesê re behsa şehîdên Sûriyê bike. Behsa berxwedana Sûriyê bike. Em şehîd Rûbar, Gurbetellî Ersöz, Hüseyin Çelebi û hemû şehîdên azadiyê bi rêzdarî bibîrtînin. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe, heta hefteya bê bimînin xweşiyê de û bimînin bi hunerê re.